Swastu Namo Siwa Buddha Yo Namo Swaha. Manusanira riwatu kebentara moga swasta ya paripurna dan kejauhan panggilan muang tekaning sot-sot sapu podrawa apaan wani ngelakonakan sari-sari ning tanu tantu pagelaran nan mangke marikanang Bali Dwipa kakon yang berubuk kakon yang gerubuk sasap meranain desa karana dedeng budak kalau ada manjing masusup dari desa-desa kadaman gerubuk muang don kesidon kereduh nikang roda Rike kasuk sekel nikang tuas adnya no perwatek jano aning Bali Dwipa iri kepertan jana maring Bali Dwipa kena larakan aji sang yang dadari muang ngaturi darpana saji tawar wadekaning tungul kana kumara biak sida somya nikang budak kalau aneng mati pada aneng Bali Dwipa wadah semuyuk rada bakti nekeng duas modal saking kayun angaturi tawur tungul kana kumara muang haji sesolahan sakyang benaria haji memenang sakala wereng witi honari mojalaran nantuk
Ascarya pasti dibagi neken kuasa kepandanu Sami pandang ulati dek tur maning kerta nikah jagat gending-gending sang yang dedari kaucara nabda benacini bina kenurunan perwadak Widyadari maring sunia sane mapiranti antuk kukus sarum miyek sumirip bina kepengeredane Widyadari saking kesuniatan sedenging sang yang dedari genelar muang darpana saji kadur biak dekat di kedaut kadi kedaut sekunang perwatak buta kale angeton separi keramanire ginelari kang aji kelangwan sang ngawaki langu tanter kinor mustining kamu tanter perwadak Buddha haning bumi mandala Gomedor katini kang Pratiwi tali apa tejo bayu akase ribu wijilan direk biak angeton sekunang aji muang amukti nikang taur rupa nire metukani ri selaking lelate sulat salet siung ni apa Dirayo akan hot sepunang aji muang amukti ni pang taur Yai ayo tunan variatnya enak kok itu amukti di bang tahun ayo kita mengedo enak pepadang amukti sekunang tahun ayo tunan yang variatnya enak kok itu diangkat nih kang saur saji kandur riu mulut aja dong kurando aku lu waris kok itu binuk diangkat nih kang saur enak kok kita papadang lawan nengong
ayo kita mengenal. Sadero kakak. Marangke. Berwatak dan iya makabehan. Bukti akad nekang taur. Bukti akad nekang jalu. Iri ke berwatak dan iya makabehan. Amangan, aminung, sekunang daur, aneng kume mandalin. Dia sedang nia mukti nekang daur. Mijil sang yang kanepati dia perayu ajomi sekunang budo kaleng larapan sang yang dadari nanging dan kawasa perwatak budo kaleng pangungsi kesapian di rumah karo kado wakasan Hida somia perwatak budo kaleng Yato Sidokerto nikang jagat samangkadu unang tatu cari dia.